kugabanuka. Yego ko biri kugaragara ko ingabo za FARDC sinzwe ziri kusaba ubuhungiro zimwe na zimwe mu Rwanda, imirwano iri kumvikana mu mujyi wa Goma ni bande? Tukuvuga ngo bariya sinabita abanyabwoba, wenda nabafashe umwanzuro mu buryo bwihutirwa, ariko ubundi urabizi neza ntabwo umujyi nk'uriya utuwe na miliyoni zigera muri 2 z'abanyekongo, ntabwo gupfa kuwufata gutyo ngo habure ibisigisigi wenda by'amasasu. Uko yumvikana ntabwo ariko yumvikanaga ku munsi w'ejo. Ndetse batangiye kuza n'abaturage bagiye batwaye ibintu byabo. Ngira ngo abakozi b'umuryango w'abibumbye Loni barimo abari mu butumwa bwo kugarura amahoro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakoreraga Igoma basabye u Rwanda inzira mu mupaka wa Grand Barriere kugira ngo babone uko bava mu mujyi wa Goma uri kugenzurwa na M23 berekeza i Kinshasa. Ni nyuma yuko izindi nzira zose zashoboraga kubakura muri DRC zafunzwe n'umutwe wa M23, harimo inzira yo mu kirere niyo ku butaka. Aba bakozi bari kumwe n'imiryango yabo. Intambara imaze imyaka mu burasirazuba bwa Kongo, ariko yafashe indi ntera mu minsi mike ishize ubwo M23 yigaruraga imijyi myinshi kugeza no kuri Goma ifatwa nk'umurwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru. Mu ijoro ryo ku cyumweru tariki 23 Mutarama, imiryango mpuzamahanga irimo n'umuryango w'abibumbye yari yatangaje ko abakozi batarangenzi bagomba kuva i Goma. Mu gitondo cyo kuwa 27 Mutarama 2025 abakozi ba mbere bageze mu Rwanda bakirwa i Rubavu, bamwe bakavuga ko batazi neza ikiza gukurikira. Umwe mu bakozi ba Loni binjiye mu Rwanda yavuze ko ku mupaka wa RDC nta bashinzwe gucunga umutekano w'umupaka bahari, ku buryo ku buryo ushobora kuhanyura uko wishakiye. Didier Tebonga umaze imyaka 10 ari umushoferi wa MONUSCO yabwiye igihe ko mu nzira banyuragamo babonye abasirikare ba FARDC nko ku bitaro bikuru n'ahandi. Ati mu gitondo ubwo bari baje kudurekeza twagendaga kugera aha, nta kindi twabonaga uretse abasirikare benshi ba FARDC. Aba M23 ntabo nigeze mbona amaso yanjye. Mu mihanda nta kibazo kirimo, ntabwo wabona abasirikare ba M23. Ngira ngo rero turi kuvugana ubu ngubu tugiye kuvugisha mugenzi wacu w'umunyamakuru uherereye hariya i Rubavu, aho atubwiye ko mu kanya ibintu bimaze gusa nk'ibihindutse ubwo twari turi kuvuga ko ari abakozi ba Loni